Anyang laki din! Bakit? Rumwara kaon? Sa dinumanen ti papanam Pedring, adalo man ti rabi iya. Ay kahit mapanak agpadanom ijay taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw ijay taltalonag, tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki, di ano malayaws, tapno nabasa ti daga, kan nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod anagimot ka iti tuwalya. Agdigos ka iti taltalon? Wan, ay uhusto ka, bakit? Agdigosak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-apta diti karuutan, Rosana. Awan ka diti nakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan nadak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang. Maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumat abalo ak itinabiyag. Ken si aasawa ka mat. Awan ti rumbeng nga pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. O, makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman, Kitty. Ay, naunay ka. Agtutur ka mo't Ay, Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak mo't laadagosan. Mailiwag naminin kan ka, Rosana. Ay na, nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiampi ka. Di mo unay, Pedring. Ay na. Nagkapwam, Pedray. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kat napanak nagpadanom tatang. Anya, unak man no nagpadanom ka, hindi na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedray. Kanayon kalaki din nga agpadanom. Ang mga numalabas mo ti agpadanom, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabi mapan ka agpadanom. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak tapno saan kami agbisen kini Gina nga asawa. Apay ang nagjakit ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapanakaw ni Jitalon ko, bakit? Rinabi ka mo't na namapan ichitalon mo. Aginana ka mo't Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi tanalamlami ti panawin, bakit? Saan ako na amarigatan? Wan nga mapuyatan ka mo't lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Ano sa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mo't unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga rod agkandita atani. Ay, Maria ka. Ay na. Nay, adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungbat. Ang mga marabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay,
Ituloy takit din tararami din tarusana. Ay na di nakagkan dito ko nakmat. Maria kak Pedring. Ay na! Ay na. Nagapwam, pari Pidring. Nagsapa ka arimuara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano, ma'am. Pari Pidring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag jay talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatangag tubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber jay ruot na. Aha. Bilibaken ka, pari Pidring. Nagaget ka mapan iti talon mo, nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Naskan niya gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumat ti maapit ko, ngem saanen. Tuladan naglata tapno adunto mat ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pidring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay, Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka arumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawin nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanak ko. Mabalin kamot nga agpadanom iti bigat wenno aldaw. May mayat tirabe, tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan, tamok tararamidag. Agina kamot Pedring. Kumut-kutong kan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan niyaw. Lakay. Uy, lakay. Ara ko panakman mo't Kakaiso na saan ka na pa nagpadanom ita arabi Parbangon agtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Ara ko panakman nga rod lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kayat ko pa'y timaturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digdigos ko. Nagbangloak. Yak pa'y masango ita, bakit? No bigaton. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay anaibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandani nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadanuman. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Ha? Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Ni mo't Pidring ti tataulan ti asaw, bakit? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na katrabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apasit ti paraangan. Nalabit amapanmanan ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabi mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumduma mo ti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Kin kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manin ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay na, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak miten kan ka, Pedring.
Pedring. Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay, ayatan ka mat, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasaka si tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, ang mga nood at tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay a tao dito, uy. Kaputa rabii unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawi siwam di ti parangan pare Victor. Wala, pare Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang iti naima sa sidain may. Tay bulalo ti gatangem. Tapno napig sa titumeng mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan diti sa balay kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Awan. Kat, kano ka nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbungad ang tulata. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatang agpaiso iti bulalaw asidain may kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit? Ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam ape akas la kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkel ang dagiti eyebags mo. Naglitem pa yun ti aglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot ang sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ng agpadpadan umiji talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maiparit a droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay ka mait. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin diti kataltalunan. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit mo asawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Tuwan abulan asa anak sa nga ili. Anya? Juan, Pedring. Masikugak. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasamag no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amismon ti mapan ije balayo. Kat agnaedak matan ijay. Anya? Apay ngayon may kaditi balay. Kanapay day ta nagdakkel abag nga imat mo, Rosana. Agnaedak kun dito balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaray ta sikog mo? Rosana? Wan, Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano anapasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, di nagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam Rosana ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan nakpagay. Ay, nailawan kami lang. Sikati ayat. Nailaw ang tarupam. Tagtag numalpasan ti amin.
Pakawanin! Saan, Gina? Ay, pakawanin na kaon. Ay, diyan kon ulit ang tinaramit ko, bakit? Talaga di mo maulit inaramid mo. Gapot ang makisinak matankan ka, Pedring! Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin ta ti amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni jay lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki! Ay, saan? Ay, di na ko maparawan. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anya Laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talang. Masikuranak dito'y balay. Iswarumwarak. ramanampay nga ro ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwarak out. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Hello? Ha? Abalayan, Mariette. Wit-wiw. Nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka abalayan. Ay, umay ka, umunig ta. Tadalin nutok a hot cake. Agmerienda tapay. Tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudaw ang dagiti lopo na. Nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang aramita mabalayan. Umunagtan di tabalay. Nagpudaw ang talopong mabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunagtakit din di tabalay. Abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itat ko Ay, mabitlaang. Adtaw ti cellphone ko, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. Sige, mutoy. Ay na, naglamuyutin ti ima na. 09 110 0 Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, apikit din na saan. O alang nga rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito balayo ti katuganga ka lalaki. Kat,
Anya ko mati-madi iti dayta. Jak mat imbaga amadi nanang. Ngam damagak laang mat tanaga po nga rod ditoy. Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kasta gayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus! Anya day ta asasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin asana may in love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Wen gayam, nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Ta inak iti tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mat papanakita. O di sige, agawira kiti apo. Dalton, anya jay nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwer ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kahit dakas aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan Agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga inka kumustaan ni abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si tibalay na. Kitwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, ten na ko ni karayan. Bareng adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti aputa abalayan. Wen abalayan. Na. Anyan tilangan ni abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita anak, abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha? Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka hostess. Ay na, amo, mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbayin na mangi-display iti kinasexyem? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, daytan ti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak, iso akas tati ibagbagam abalayan. Saan na balayan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Ngam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo. Sakit uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakadi, abalayan. Ay, saan na pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas yo. Ay na. Yan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak paya bakat. Nagsiksiyak to, pay.
Wanan. Basta inuman yun to. Makatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako, unay. Ay na, adadaman na pumintas sa nuuminumak itikas na agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwan abalayan. Wala, umay kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwan abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko ramanan tahat cake mo. Ta inak pay agsukat ta agat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay agdi ko siyak biit abalayan. Ket agsubli ak betla ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadamla kay. Tanagdegos ka pay. Nakapulas ka pay iti pangruar. Sakat. Nagbanglo ka pay. Papanamaya. Di talang. Malangarod. Agmerienda ka pay. Adali notok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, innakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pahin naramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramanamon na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan, mabalin ka di rumwarta siya paminsan. Rumwarta? As in date? Uwan, awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan ay rumwartan, intan agdate. Isa na balay ta nakapula siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini amagmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagan kenkwana. O anya, abalayan. Napintasa ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo, balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumwartan. Ay una balayan. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksi ka pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan.
Ay na, nagadukat nga ipagpagkamon. Arumartakit din. Takayat kumati agpag na pag na. Sige, ay na, intan, balayan. Amom ka di tinasaukan niyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan amom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwar iti balay na? Nilakay ko. Ha? Amom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kanita atang yukat. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat nito ya parke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga agdiso iti pingping ko. Ha? Huwag paisaw. Nagmayata balayan. Ay na, nariknak ti angin na kas lamang agkadagiti pingping ko. Ay na, nagmayat abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Kasla. Or-orayam niya. At mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang agakan niya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot na balayan. Umay ka abalayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansin ko ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo Atapon ni nanang mo, nga adda relasyon dagiti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papan iti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga umuna. Nupod no, wino saan. Tricia. Abom ka day. Anak karagrag sa kak unay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar diti parke. Uray siya, kabalayan. Naragsak akmat. Agyaman akmat. Tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kadwak nga pagna. Abalayan. Apay, abalayan. Perperengenak betan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa. Kan naimas pa iti hatkik mo. Nga impamirindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinakman rabakan iti kasta. Kandinakman perperengan na kasta. Si kakit di mo. Abalayan. Mm-hmm. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa.
Kan naimas pa iti hatkik mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka pala yan. Sige, sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo apalayan. Tailutuan nakman iti hotcake. O sige, mabalin lata, abalayan. Ay na. Ay, nagimasa talaga ti hotcake mo abalayan. Ay, paggugustok launay. Ay, paboritaw. Sige laang abalayan. Mangan kalata. Ay, uwain abalayan. No mabalin ko bakit. Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya. Anya kalakit din ay abalayan. No anya laditan ti sasawam. Ay, uwain abalayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? ngamin kat... Nailabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din ay abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan abalayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan-ano aramanan, Dalton! Aha! Nan? Sige man, ramanak man dito hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pe! Pe! Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan-ano aramanan. Ngam day ta napait hotcake, kanom? Kwa, ilyang, ay, intan, agawitan. Apay, Dalton, naimimas ka di ti hotcake ni abalayan, Mariet, ngam ti hotcake ko. Ha? Ha? Kwa, Sumongbat ka! ay, kwa ngamin, ilyang. Kat si kamot abalayan, Mariet. Ha? Apay, na-inlove ka ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakdak kayo pa'y? Siguro! Napan kayo pa'y nag-hotel, anya! Sumongbat ka! Di ka guli maklatan! Ay, sana pudno day ta. Sana pudnaw, ilyang. Ay, intan, agawitan. Ha? Si kapay nga abalayan ko ti bang lipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hot cake mo, anapaeng? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dahito aparigaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang, agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami lang nagpagnapag na jay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa, aklo nagtipod now. Sagbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin abalayan Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton, anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na balayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadulpat akit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar.
Day talaeng. Jak to pa'y inagkan niya oray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyumuti ko na ni tatang. Awan relasyon da, kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Jaka mo, ana in love gayam kanyak di asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi, akay papanan, di panagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko day tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Nagsapa kamutin a bumangon lakay. Wala ta mapaanak ko ni Jetalaon. Nabaran to man ang tidarang ti init inton madamdama. May mayat no nasapa ti panagtrabaho. Inka man kidyag timpla iti kape, bakit? Ay na agidata pa'y lakay. Madamdama kantun amapan. Uray tulungan kanto ah. Kisnak man kidi lakay. Pagustuhan nakmutin ah. Uray italag. Anya, ay nabirta bakit? Lakay kan bakitan. Ada pa'y larik nam aya iti kakasta. Kahit adapay ah. Apay, awan ka din tirik nam lakay. Ay na, saan tan akabailan? Panunot mo laangan tinapigsa. Taltalon laangan ti kabailak nga aradwain. Jakon kabailan, nang runa ta nagtikagenday ta. Umay kan ananang, agiddantan amangan. Apay, napan ka din nagtrabaho ni Tatang Ijitalon? Nanang, itay pay lang asuman na uak. Ngam didak matsugsongbatan. Nay, nakamisuot kayo pay. Apay ka day. Nagapa kayo kan ni Tatang? Mangan kalatan el sa anak ka. Madamdama akton amangan. Apay aya, nanang. Adda ka di parikutyo. Damagam to ijay bakla nga amam. Anya? Bakla? Kunayo kan ni Tatang? Kay talaga mo nga minabakla. Di nakpay mapagustuhan nga oray maminsan laang. Agak laang may tidaw-dawatak. Ha? Ay, anya lakid din aya, nanang. Day talaga yam ti pagpupudutan niyo. Ay masurunak ije amam. Inton kwan, mangsapunak iti sa bali a pagpaprusak. Anya lakid din ni nanang. Maditikas na nga ibang bagayaw. Kababae, no adda makangag kada kayo, nanang. Nainbag nga oras mo, Mariberta. Nay, si kamagayam maritanya. Ay katsumrag ka ah. Agyaman ak, Mariberta. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak, Mare. Ay nga maguray ka. Nagrasay matanday ta suot mo. Nagkiting pay, ta oray lang makitkitan tapusag mo. Naa. Wun ah. Kita man no saan nga agbuligaw-gaw dagiti mata ni Ernesto nga asawa no makita nati kastoy alangak. Anya lakid din ay Mare Berta. Unay daytan. Ubing pay laang tiriknam. Ay katuan mo't maray. Abay, sika. Awan ka din tiriknam? Anya lakit din Maray. Ay no siya, kawan dagitan. Ay na, nagumuman tayo dita biyag iti kinaubeng. Ay, siyak maray. Adapay larik na. Gaputa adapay malabasit alsem kaw. Kun agrig-grig laak pay. Ay na Maray, maditikas ta nga ibagbagam. Imposible mat nga agbinulan ka pay lang. Kat imun una ka pa'y nagsardangam iti siyak.
Oray basta adda pa'y lariknak. May asim pa ako, anaw. Ay, Anya? Biliba ka talaga kan ka, pare Ernesto. Tanya ko matipagbilibam kanyak parian taon. Biliba kan ka. Tauray kasta lumakay kan kat napigsa ka pa'y lang agtalon. Napigsa ka pa'y lang agaradaw. Day tamat ti pagyamanak paray. Ang talon lang ang ti maaradaw. Tayag may sa abang kagkaw. Nagti kagayon. Gapo tadjakon maaradaw. Ha? Anya laki din. Rabak ko lang jay paray. May kanta gawitan. Tanay. Rapiin. maturog ka kada lakay. Ay, wan ba kahit tanabanuga ka nagtrabaho iti taltalon? Sangunak pa'y muta. Adda pa'y aramidin ta, sakbay ang maturog ta. Anyang amin ti aramidin taya. Agin indistorya talaang. Rabin, maturog ta din. Anya kamutan, baklakan samag. Amom ka di anagdigosak para itarabi ay. Anya laki din ayan ni bakit. Inbaga kemetkan kan atalon laangan ti kabailak nga radwan. Jakon kabailan nga radwan day ta nagtikagan abangkag. Ay salbang ka! Ha! Makapaawan ka iti kanas! Sigurado tataan taon. Madanunan tamanan ijay talon ni Tata Ernesto. Sigurado Kaya no nagsapa day jay apada kalakay nga umintra ijay talon. Kitain nyo ti sumungad tataan taon. Nimot Mariberta. Kat, anya lakit din. Nagkiting ti suot na. Aw, apayakas taon ay ti panangkita yo kanyak. Ay, antan, bagay ko kadimo laeng ti suot ka. Ay na, Mariberta. Di ka ko magumurgura Ang saan mo abagay ti kasta asuot mo. Gaputa kas kala sumayat bakit. Hey, agawid kan tayong kagpalas. Anya, di ka manandon. Di mo ka di kayat amakit kita dagitin na pupo daw alupo. Kante chan ka. Ay na Berta, agawid kayon. Tama nga no paglulukwan da kayo dagitis tampay di takantaw. Pudno ti kuna ni Doro, Maray. Agawid kan, tamadi ti kasta asuot mo. Agpapada kayon samot amin abaklas. Di yo pa'y matamo ti makiusaw. Nay, adda ka magayam dito'y salas lakay. Wine, agtugaw ka man, tagsarita ta. Ayun alakay. Anya ka diti pagsaritaan ta. Ay na, mailiw ka mula siguro kanya-kanya. Di ka man nabakbakatan. Ay, agpaiso ka de, timbaga da duro. Nakita da ka ije kalsada amagmag na, ke nagkiting t-shirt ken badom. Apay di ka mabay ni tikasta nga raramidan. Basol mo mutlaang. Apay ngamin adinak man lama pagustuhan, nga uray agaklaang. Bakbakitan ka nga ampang. Apay ngamin napilitin nak, kawang nga ruden rinak. Jak kayatin da kita. Amom ngamin lakay. Agbinulanak pay laeng. Iso nga adda pay lariknak. Iso akayat ko pay laeng met ati aglailuken ka. Anya, ay agraraman ka bakbakitan. Amaw ka na bayagan na nagsardang ti panagbinulan mau. Iso adinak man alilawan. Manyalakit din to'y lakay ko ay. Malaara ko panakman kit ti lakay. Tani malaminak mutin. Agulimak ka dita. Imalaldawan kasta ti bagbagam. Arako bam tabagay. Makapasuron ka. Anya! Ay, nagkiting manun to'y suot ka. Kita man, no awan ti maay ayo kanya. Tadinak mutin panpansinan ni Ernesto alakay ka. Naimbang agsapa, Mariberta. Ay, kastamit kan ka maritanya. Naimbag ta di magas ka. Ay, kita man, no bagay ko mulaang to'y suot ko ita.
Pasensya kan maray, nga mariday ta suot mo akas ta. Nagkiting a short ka naging pispay tabadom. Kas ka lamang gargari no kas ta ti isusuot mo. Anya lakit din ayamaray. Bagbagay kun tupay, kaputa nagpupo daw dagiti lupokan tiyan kaw. Ay namaray, maditi kas ta. Anya laangan nga iti makunada iti makaam-ammoken ka. Anya lakit din ayamaray. Mayati kastoy asuot kaw. Kita aglaang, no awan ti maayayo kanya kadagiti aglabas dito'y parangan may. Mariberta, agpanunot ka kuma, anaimbag. Laglagi pa mabalasang jay anak mo, ani Elsa. Kasanon, no bastosan dagiti tambay, di takanto. Ha? Lakay, arakupan naman. Kaya't kulaang amarik na inabarang arakop mo. Agpakaturog ka man dita bakit? Agampang ka man akon-akon. Apay, di ka kadi maayayo kanya. Kadigdigos ko. Nagsabunak iti nabanglaw. Ken nagsyampuak. Tapno nabang luak lata kanayaw. Ay, sumardeng ka man, Berta. Uray ko man no arakop lati kaya mo. Agam adamit na yun na. Awanan, di akon makasakay no iso ti kayat mau. Awan pa'y ganas ti kastaw. Anya lakit din ti baklang asawa. Anya laki din dahito abak-bakitan na ya. Atay ta, nakadigo sa kaon. Ay, agtugawak man pailaing dito'y paraangan. Nimut Anton day ta lumabas, ay pukawak man. Ay, Pare Anton! Dumagas ka man pay! Apay ka de, Mariberta. Mapana ko ni Jay Talon. Anya ka di tibagam. Kan, aguray ka man, Maray. Nagkiting kan naging pista suot mo. Una yung tikasta lang ang Maray. Kas ka lamang gargari no kasta ti suot mo. Ay na, saan ka laan naruam ang makakitkita iti kastoy asuot? Ay, Pare Anton, nataer ka man. Apay ka di adi ka mo lamang asawan? Napayak nga rod kan ayat. Kat nasaktanak unay. Iswadya ko ng asawa. Apay ka di adamdamagam, Maray. Ay, sos, di mo nga rod naramanan atin na imas aluto no kasta. Anya ka din dagita ngay bagbagam. No kayat mo ako, paramanan ka iti arakop, ken agak. Anya, ay, pakpakawan mo ta. Ay na, bakbaketan ka lang arudain. Gam na isem ka pailaang gayam iti kakasta. Anya lakit din Anton, alakit din Anton, aprosa mo nagiti lupaw. Di kaya maayaw ka nagpupudaw na. Amukmut ka, di mo pa'y napadasan tinaarakop ka naagkan. No kayat mo akat siya kung timangagkan ka. Ay, Anya lakit din, tikastang ibagbagam, Mariberta. Panawan ka man langag. Anya ti kunayo, tatang? Lumasin kayo iti pagturugan? Wen, Elsa, anak kaw. Sana balay, tatalumot ti silid dito'y balay. Dalusam man tay bakante asilay ta iso ti pagturugak. O, di agmaymaysan ni nanang iji sila diyo. Bayam ngag may sa maturog ije silid ni nanang mau. Tila rik na natireng-reng na. So panawak man langan iti silid may. O sige, dalusak nga rote bakanti asiled. Ay, anya lakit din ayan ni nanang. Ay, anyan. nay, apeng nga daulis kan pungan ijay bakanti asilay, Ernesto. Gaputa ijaya kon amaturog ita arabi ay. Anya, ay apay ngay lakay. Kat no nagmayat to pa'y ti panagkaidata. Nakapaldaak to pa'y ang makikakaidakan ka. Apay, di mo kayat? Ampang ka talaga bakbaketan. Pagan anok kumangay dayta ke nabayagan ang nagmaga. Ay natatang, nanang, anya kayo lakit din aya. Adda tayo iti sangwan ang tipanganan. Mangan tayo kit din.
Ernesto lakay. Apay nga may kadito'y silid na pagturturugak, bakit? Iso nga ron alimasinak iti pagturugan tapno di na kong rengnangan. Ay ikwa lakay. Pasensya ka lakuman. Naamiris ko asaan gayam arumbeng apilitin ka no di mo kaya. Naamiris kaw asaan anasaya at tikas jay nga inararamid kaw. Jak kaya ti agmay-may sa amaturong ijay silid. May ikaw ako na lakay. Pakawanan na ka din. Nasaya ta nakaamiris kan. Agsalugan tipig sa tabakit. Iso nga adon dagiti saan ta akabailan. Wen lakay, ket pasensya kan kadagiti inararamid ko iti kalabas. Lakay, mabalin ka dahi nga agkaidata dito yan. Hey, makiturugakan ka. Malala, duatan na maturog dito ay bakay. Ay, agyaman ak lakay. Ay, nyalakit din ay. I love you very much, Ernesto. Kastamat kan ka, bakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, kap! Ariglado! Ay na, pasensya kayon, kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa, kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayo na talaga. Umay kaming tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apan nagmumula. Wan, kapitan. Umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti baga. Masadutak lakit din no kasi jay ti maaramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata kas na timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Tirumbon kong maagmulay ijay. Dagi jay sidag ti babalay da ijay karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ijay kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas di pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wanla kay. Mapantan Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno ado ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmut ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umainton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit?
Umay daan to nga gasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanto niya. Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, ado ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga da. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Ay, makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udagi kita tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy Tonya, Naa? Apay aya nana. Anya ti parikutyo. unay ka na talaga Tonya. Adda kalagayam nito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambannog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Ada mo ta talaga nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtagainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo matanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Iso asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay? Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano ngayon. Ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uray nakapunpurot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagiti nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nga rod. Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtuten dakmet ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga rod lakay. Na, anya kumangay ba't palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau? Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imsikat agilakaw. Katuan alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga rod agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Allah ka kastay. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan.
Alangan kit di mat abato ti mapan na isa ko. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga rudan ti pulos nga awan intultulong na. Isukit din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana dayjay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair met kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kaklang nga pudno dayta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay, amom ka day, nakaragrag sakak ita. Apay bakay, naila ko maamin di rabaw. Wan lakay, amom at analaingak nga aglakaw. Iso nga inton madamdama, ingkamanin mangala iti rabong iti karayan, ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam, tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong dayjay Ada imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti indanon ni andong kanya kiti kalman Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha! Sana mabalinday to'y amapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki? Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ijay karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijay pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya? Tapno agnakam dayjay tao. No pa nagmumula awanda. Angam no pa nagrarabong. Isudakit din ti alisto ang mapanagala. Ay, nagdakila talaga. Nagdakila rabaw. Tas lalo puti bakit na lumag. Sigurado, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga. Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan, paparian daw. Andong, oh my God. Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wan kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Sana na maulit pa Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y pon ti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ayan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabaw apaglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Sikapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya teraramidang maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil ta pa nagpadpadaom, kapabain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, Ha? Si kamot lat makakitkita iti pusag ka. Imbag ko manon na po daw tapusag mo ko hindi nagrugate.
Mabalin pa yun na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta. Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wilding alakay. Anya! Umay kan. Ay sus. Kartingam. Ay manjak! Nagpudot! Umay kakidain. Ala ka na nang. Apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay, sus, nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay, anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaw. Ay, kababain imay anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, huwag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyangar aramiden ni nanang imeng ading kao. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kao. Sapay la ko mga rod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit ken lakayan dagiti naganak ta? Tano lakay, agriin ka. Payaya marin. Tano lakay. Ay, Ay, sinang pagkamarin. Nangay. agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta kunak. Manjak! Makabandog na itay bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pislin na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti magna. Pari tanaw. Nakarukob ka may tamagmag na. Sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Tay, Dito ya. anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nanasam kami ni ti Wildeng ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wildeng, paray. Uray lang matukol ti Wildeng rad ko. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan. Pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidin na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak kaw. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni likodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo sidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak kaw. Hay, Mala, makaamu kayo na mapan mangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apuraak. papanamaya eray kanak kaw. Mapanag agtrabaho nanang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw dawatang. Wow! Tinulaan ni Tim Manok ti sidain ta, Maring bakay. Wun, tano lakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsa kalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay, uray may sa tibakit, basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa, di mo ikan iti sa bali akay papanan din bagak Maring. Di kaya't ko asawang ka, uray may sa tibakit, basta nagagait. Nagadupay la sasawam dita. Mangan takit dain. Agpapas ka mangan. Tapno na pigsa ka. Tano lakay. Agriin ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na ngarutan likodan Sumango ka kunak mag. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali manenday ta. Nagbanglo at lakay. Uray niya ti bagbagam. Kitain na nakasando Ay, agbado ka. agwilding tangarutan no lakay.
Ay, di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagadupay lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak! Nay, apayan, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog tag-wielding pare Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwildeng? Wine, nalabas ni Maring. Ay na, una yan, sana all. Ha? Hanya sana all, makabandog. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Hay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato, nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, iming anak ka. Jakmat masangot ti agtiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw, tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok, nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, yagyaman na kadakaw. Diyay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nagtanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay, naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gayam amabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jak pa'y kayat ti mangan.